Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo, and ushere lamavidiyo khona ezokwazi ukuthi afinyelele nakwabanye abantu. Kubonakale uBig Zulu ecasukile ejikijela amazwi ku-SK Umthandeni, emthola ngokuthi ukhuluma izinto engazilo iqiniso. Kodwa-ke mina akukona okwami ukuthi ngichaze leyo nto. Wena-ke awuzibonele, uzizwele ngokwakho kule vidiyo elandelayo. Ah,